umuntu akubwiye ngo bizu yaba ashatse kuvuga iki? Yaba ashatse kubwira ngo iki? Nukunuka. Nukunuka. Iyi ndege ihagurutse Kanombe i Kigali mu Rwanda igiye muri Kenya ikoresha isaha n'iminota 20, ariko igaruka i Kigali ikoresha iminota 80. Kubera iki? Kubera igiye igenda iyo bayoba ubundi yagaruka ikasubira aho yari ivuye, niyo mpamvu itamara iminota myinshi. Ngiye kubwira amagambo urasubiramo inshuro 3. Hey, y'all, come look at this. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imboro y'umwami. Mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahandi ntanabibonye nka gutya. Ibyo mbonyeho ndumiwe. Imboga irarisha imbere imboro y'umwami. Ndumiwe niko wavuze. Igihekane njwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Ubwo ni nwa. Igihekane njwa wenda ari kuva igihekane njwa urumva ni ukugwa no kurwara cyangwa se n'ubuzima. Umuntu ari hano turi ashaka kujya kuri Google yaca hehe? Cyane. Akanyura mu rwawe. Akahita agendera ubona. Akakomeza akagira ikitagara. Iyo ngiyo akahita agenda. Ngo akagera i Kigali. Umuntu ashaka kujya kuri Google yaca ahantu hose aho hose uvuze? Aho ngaho bifite wa kera azinzira. Ngiye kubwira amagambo urasubiramo. Yemwe mwabagabo aho bahababoheye. Niyo ntihagera simbizi. Ndumiwe. Niyo ntihagera simbizi ko nabamfashe se. Ndumiwe. Simva hari uwamboshye. Nta wamboshye. YouTube channel yacu yitwa OlengaTV, dukorera online. Online ibyo bintu urabizi? Ni hari amamoki. Online ni he? Hari amamoki. Dukorera kuri YouTube. Online. Online hari amamoki. Umuntu akubwiye ngo bizu yaba ashatse kubwira ngo iki? Umuntu akubwiye ngo bizu yaba ashatse kubwira ngo iki? Allahu akbar, Allahu akbar. Ibyo bintu se kandi kunjyanye mu by'abasore. Yewe ibyo bizu se ngo n'ugusomana. Idarapo ry'u Rwanda rugizwe n'amabara angahe? Ayo mabara asa gute? So umwerura no umwero n'umutuku ngira ngo ni cyatsi. Ngiye kubaza ibibazo urasubiza. Ndasubiza. Nyira amakangaza ngo mutahe. Amakangaza simuzi urugamba. Agashtingi. Ndumiwe. Ntabwo muzi. Simbuzi yataye wenyine. Umuntu akubwiye ngo bizu yaba ashatse kuvuga ngo iki? Ngo None se umurwayi urwaye coronavirus n'umurwayi urwaye COVID-19 ninde waburembye kurusha undi? Yewe bose nibanya kwigendera. Yaba ya contribution no gucontribution cyangwa no gucontribute. Ubunyuze ko mbura mu Gifaransa ndabyumva. Ari ukuntu nyine ba contribution amafaranga no gucontribution cyangwa no gucontribute. Niwe wambwiye se mu Kinyarwanda ko numva Igifaransa nazi Igifaransa. Gari. Umuntu ari hano ashaka kujya kuri Google yaca hehe? Kuri Google. Akanyenyeri. Urwego. Nese wowe ubizi waje ukabikora nyine kabisa. Rero inka yuriye inzu ihita igwa, haguye iki? Haguye inzu. Kubera iki? Kubera inka ibiremereye. Ese haguye inzu inka isigara ihagaze he? Inka yasigaye ihagaze ku nzu ku mabati yayo.
hanyuma rero indege ihagurutse mu Rwanda i Kigali i Kanombe igiye muri Kenya ikoresha iminota 80, ariko iyo igarutse ikoresha isaha n'iminota 20. kubera iki? Kubera yuko ikirere cyo mu Rwanda n'icyahariya ntabwo ari kimwe, biratandukanye. none se TV na televiziyo bitandukanira hehe? Olenga izina televiziyo na radiyo ukoresha umuntu kandi koko ikavuga nyakuri kandi ukabyumva uko byabaye. Televiziyo ngo baravuga ukabona uko byabaye. Jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe. none se malariya urayizi? Malariya nanjye narayigwaye. none se hagati ya mosquito na mosquiteri niki gitera malariya? Mosquito na mosquiteri a difference biratandukanye. amazina witwa? Tegekimana Shariri. hano ngiye kukumvisha ibintu usubiramo, sibyo? Numero composi ese yoga. Telefona neza uwo murongo sinzi. hano ndashaka unsubiriremo amagambo. subiramo ayo magambo. Aya magambo nayo nzi ari mu Cyongereza. Ari mu Cyongereza. Twongere tugerageze turebe. Mu Kinyarwanda naho twakumvikana neza. Moi je ne comprends pas le français. Nsobanurira mu Kinyarwanda. Nta Cyongereza nzi. Agusobanurira mu Kinyarwanda. Turaza icyo cyakajyagije kirahari cya fresh. Ibiryo birahari. Turimo turaza turi kuri OlengaTV turi gukora ama interview. Je ibyo biryo nimba bitahagije. Umva nkubwire. Jewe kuko nago nakwirirwa niruka ngo nze ngo ngiye nsange muri geto yanjye watetse uturyo twa feke nk'utwo nasanze cyo mundi watetse. Wabyumvisha wa mushenzi? ino yari street quiz aho twagiye tuganira n'abantu bagiye batandukana. Street quiz y'uno munsi ndazi ko yabaryoheye, yari imeze neza, yari imeze fresh kabisa. Twabashije ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere cyavugaga giti umuntu ari hano ashaka kujya kuri Google yacahe. Mu byukuri umuntu ari hano magaza ashaka kujya kuri Google yafata telefone yiwe akajya muri application ziwe afite. Manda byinshi mfizemo ibintu byinshi.